Solen tu episode sa som nga panga preview hian Century Millennium Solbis si Princess ron lang dona iu hole tangutong po in anthi pa trep dona ni si Princess si kumnoy ruklaya upani to chuwangin achak ema chuan a mental attack fighting skill hi achak bokani iu ho in wangking era tanga nei 3i Golden Lion Destiny Soulbone kha amang mai thaya achan chu kha Soulbone kha mental type ani wangin mental attack in bainan chuan acha ani hen baina hian tangu tongin a soul ring fighting skill Dragon Dance in the Sun le a 9 soul ring po amang don ani chuan hen baina hian sigo tangsan ronin rolin sigo trident thilti theina mangin hen baina hi anti top don ani kan khia thewangin tangu tong hituna hian Grand Solen Master kai to Martial Soul pani Hoten Hammer le Dragon Butterfly Martial Soul na in tichuan anai soul ring hi thiliti thei ema anai soul ring aman hian apa tangsan kau chuak thei ni chuwangin he episode a hian tangsan aronin rol don ani mel si Princess hian meringa hoem ema achan chu episode masa alo lang Evil Soul Master pani maire dolo le abomination dolo te khan anmi le sa tam tak an that wangani chuan si Princess le Mermaid Princess hian inzom na thu takan na ya mase chu ero chu episode tharber aron chok huna laron soifia katum don nia Solen tu episode za som nga pali aron chok trep to aron chok vele arang lamin ron ti chok wat katum don nia